Yesu nashimwe cyane bene data. Yesu nashimwe cyane bakunzi ba Kristo Yesu. Yesu nashimwe cyane muraho neza. Nukuri Imana yo mu ijuru nibagire neza. Haleluya. Uyu munsi ndakuzana ijambo rivuga ngo ni wumire kuco ufite. Haleluya. Ni wumire kuco ufite. Mwene data, ico ufite kirakomeye. Ico ufite ugendana kirakomeye. Ni wumire kuco ufite. Haleluya. Reka ndakubwiza ukuri mwene data. Niba batakubwira ko Yesu Kristo aje, nukuri barimo barakuyobya. Yesu Kristo araje. Aje guhemba no guhana. Ni wumire kuco ufite. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima ndaguhimbaje. Ndagushima ukuntu ngiriye neza mwaya masaha ya saa sita z'ijoro. Ndagushima Data wa twese ukuntu wongeye kandi kunyibuka. Mwami Yesu ukampa ijambo ryawe kugira ngo nshikirize abantu bawe. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Ndakweretse abantu bawe mwami agiye kumva ijambo ryawe. Ndakwinginze Yesu Kristo bagiye neza, ubaha umwuka wera wo kubasobanurira byinshi. Ndirukanye shetani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti. Imyuka yose iri mwirandagara, imyuka yose mibi iri mwirandagara, yo yose turayirukanye mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti. Ndakwinginze Uwiteka ijuru imanuke maze ari nkikuze. Ndakweretse abene data mwami bagiye kumva ijambo ryawe, ubagiye neza maze ubarinde. Urakoze mwami w'abami. Sabye nizeye kuvyumvishije, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana igice 3 ku murongo wa 11. Haleluya. Mwene data, mbere yuko ndi butangire gusoma ijambo ry'Imana, reka ndakwibutsa ikintu kimwe. Mbese woba wibuka gusengera iherezo ryawe? Cyangwa se uribagira mu masengesho yawe ubusenga? Ese woba uzi ko gusengera iherezo ryawe kari ikintu ngirakamaro gusumbya ibyo uri kurasengera? Urashobora kuba uri kurasengera amazu, urashobora kuba uri kurasengera ubutunzi, urashobora kuba uri kurasengera umugabo, urashobora kuba uri kurasengera umwana, urashobora kuba uri ko urasengera mbese amaviza n'amaki byose, ariko ukibagira gusengera iherezo ryawe. Yamara ikintu ubukwiye gushira imbere iherezo ryawe. Haleluya. Kubera ko hari benshi barimwo baragira iherezo ribi. Ibyo ngibyo ukwiye kubimenya. Ngo ugutangira neza siko kurangiza neza. Benshi barimwo baracika intege, benshi barimwo barava mu Mana, bivanye n'ibyo barimwo baranyuramwo. Benshi barimwo baratimana bivanye n'ibigeragezo barimwo baranyuramwo, yamara bagaca batimana. Ariko noneho sengera iherezo ryawe mwene data. Abantu baranze gusengera iherezo ryabo, ariko wewe uri umunyabwenge, sengera iherezo ryawe. Iherezo ryawe ntago warisengera muri kiriya gihe kizaba gishitse cyo kuva mu mubiri, ntago ari byo. Sengera iherezo ryawe mu gihe ubu ngubu kiri muzima. Sengera iherezo ryawe ubu taragwara ugifite imbaraga zo gusenga. Sengera iherezo ryawe, Imana ikintu izakora, izafata iryo sengesho maze irishire mu rutonde rw'abantu barimwo barisengera babisabira iherezo ryabo. Mwene data, iryo sengesho ry'iherezo ryiza Imana ntago izaryirengagiza muri ca gihe cyo kuva mu mubiri kwawe. Imana izakwibuka, izagenda isubire mu gitabo irebe abantu basabye iherezo ryiza ko nawe waba urimwo. Niyasanga isengesho ryawe nawe ririmwo, Imana izakwibuka iguha iherezo ryiza.
yamara muriko murasaba ibintu by'isi, muriko murasengera imikate, muriko murasengera imyenda, ati Mana mpa imyenda, ati Mana njana hanze, ati Mana mpa umugabo, ati Mana mpa umwana, ati Mana mpa akazi, ariko we uri muribagira gusengera iherezo ryiza. Mwene data, ibyo ngibyo uri murasengera, mbese upfuye utabibonye wumva woba wungutse iki? Wewe urazi ko umva ntuzaguma mw'iyi si, byurabizi ni ikintu uzi wewe. Ntabwo uzigera uguma mw'iyi si, shaka kumara imyaka 120 uzapfa uve mu mubiri. None ni wava mu mubiri uzashikira hehe ko ukwiye gukorera mbese aho uzashikira ukiri mu mubiri, wewe uzashikira hehe? Mwene data uri muranyumviriza, wari ukwiye kunyura mu nzira ifunganye. Iyo nzira ifunganye ni Kristo Yesu. Iyo niyo nzira twahawe yo kuzatujana mu ijuru. Nyura mu nzira ifunganye, ndazi ko ibabaza. Inzira ifunganye irimwo amabuye, irimwo amahwa, irimwo ibinogo, irimwo ishamba, irimwo mbese iyo nzira ifunganye irababaza kandi ni ntoya, irafunganye koko, ariko shaka gumusaba iherezo ryiza, kubera ko gutangira neza siko kurangiza neza. Saba iherezo ryiza, saba umwami Yesu iherezo ryiza. Mwene data urasinziriye, mwene data mu buryo bw'umwuka urasinziriye, uri murabeshwa n'ibyisi, uri murareba isayangana ukagira ngo bifite akamaro, naho isi zashana n'ibyayo. Mwene data, dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana nk'uko nabibabwiye, ibyahishuriwe Yohana igice 3 ku murongo wa 11. Ngira nze vuba, wumire kuco ufise, ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Ngira nze vuba, wumire kuco ufise, ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Amena. Iri ni ijambo ry'Imana. Uyu ni Yesu Kristo ariko aravuga ko agiye kuza. Ngira nze vuba. Yesu Kristo arimwe arabwira wewe mwene data ko agiye kuza. Niba abantu batariko barabikubwira, ariko ijambo ry'Imana Yesu Kristo avuza anyuze mu ijambo ngo agira ze vuba. Mwene data, wowe umwiteguriye? Buri inzamba ivuze ubu mwajana? Mwene data, Yesu Kristo araje, aje gutwara umugeni, agira ze vuba. Wumire kuco ufite, ni wumire kuco ufite, ico ngico ufite, ico wakiriye, ico ngico arico wumirako, ngo ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Mwene data, ubu hasigaye hari abajura biba ico umuntu afite. Abajura bariho benshi, barimwo baragerageza kwiba abantu ico bafite. Iyo umukristo asinziriye, umwanzi acaza mwijoro akabiba imbuto zinyuranye nizo yari afite muri we. Haleluya. Ni hahandi uzaca usanga utangiye kumera nabi. Niba ata mujinya wari ufite, uca usanga utangiye kugira umujinya. Niba utahora utukana, uca utangira ugatukana, kubera ko wasinziriye. Umwanzi akaza akabiba imbuto mbi muri wewe kubera ko wasinziriye. Yamara ntabwo wari ukwiye gusinzira, ahubwo wari ukwiye gutarama. Wari ukwiye gutarama, hanyuma
ugasengera ugacunga ico wakiriye mwene data. Ubu benshi baramaze mbese kukibwa, baramaze kukibwa, bararangaye maze barakiba baragitwara. Agakiza vye barakajanye, ubu basigaye bakora ibyo umwanzi akeneye. Yamara iyo icyo wakiriye bagitwaye, shetani acashira mu ivyiwe. Kandi koko murabona ko shetani ari mwarabiba imbuto mbi mu bantu, kandi ibyo murabibona bene data. Inyigisho ziri hubu ni inyigisho za shetani. Shetani ari mwaragerageza kubakuramwe icyo mwakiriye, icyo mufite. Shetani ari mwarakora uburyo bwari bwo bwose, ari mwarakora umurango nijoro kugira ngo akuremwo ico wakiriye, hanyuma akubibe mwibyiwe. Haleluya. Mwene data uri muranyumviriza, ico nakubwira co warukwiye guteramira ico wakiriye, ico ufite, ico ufite n'ingirakamaro, ngo ntihagire ubugutwara igitsibo cawe. Ubu abanzi barasamye, abanzi bateze amajisho, bariko barashaka ko wasinzira, bariko barashaka ko wagira iki, mbese wacika intege kugira ngo bakwibe ico ngico ufite. Ariko ngo harahiriwe ubuzihangana agashitsa kwiherezo, uwo ni wazakira. Mwene data uri muranyumviriza, nimba ico Bibiliya itubwiye utagifite, warukwiye kugishaka. Ico ngico nagakiza. Haleluya. Ico ngico, ico wakiriye nagakiza. Haleluya. Mwene data ufite agakiza muri wowe, nukabere maso kugira ngo ntibazi bakwibe. Yesu Kristo nadutabare. Mwene data uri muranyumviriza, niba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, warukwiye kumwakira, kubera ko ijambo ry'Imana rizagera igihe rikugweho. Umwami Yesu azakwisubiriza ijambo. Nimba ubona ndiko ndavuga ijambo ubu ryo kubohora imitima, hazagera igihe Kristo arinyake agisubire, aritware. Abandi bakozi Imana ari bake aritware, indirimbo zivuga ubutumwa bwiza, izo mpano azijane, kubera ko igihe cyo kuvuga ubutumwa ngo wewe wihane kizaba carangiye. Mwene data, warukwiye gushaka Yesu bigishoboka. Dore tugiye kwinjira mu bihe bikomeye. Tugiye kwinjira mu bihe bikomeye. Ibihe bikomeye biri imbere. Mwene data, uzaronka amahoro nuri yazaba yishije muri Kristo Yesu. Ico nakubwira co warukwiye kuvoma amazi meza, ukayavoma ukayabika. Ntuvome ibirohe, kubera ko ibirohe ataco bizagufasha kiriya gihe. Voma amazi mazima, maze uyabike. Ayo mazi mazima ni ijambo ry'Imana. Ibyo birohe nabyo ni bya bindi biriko birakuyobya. Yamara ijambo ry'ukuri rizakugwaho mwene data. Igihe kiraje kandi kirasohoye. Ibihe birusha biraje. Mwene data, niba utazaburakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, bizagenda gute? Ego ndazi abantu bazababazwa. Bamwe bazakwihakana Kristo, bazamwihakana bavuge ko batamuzi nka Petero. Petero yarakunda Yesu, yari umukunzi wa Yesu.
arabwira Yesu ngo bazajana, ariko Yesu Kristo amubwira ko ngo azamwihakana inshuro 3. Inkoko itarabika azaba amaze kumwihakana inshuro 3. Mwene data, ibihe biri imbere birakomeye. Senga, shaka amazi mazima uyabike, kubera ko ayo mazi uzayakenera niyo azasigara gufasha. Ngo bazarabikwa n'inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana, ngo kuko banse kurirondera bigishoboka. Ariko harahiriwe umuntu afite ico yakiriye, harahiriwe umuntu azaba agifite akibitse muri we, uwo nguwo arahiriwe. Ariko umuntu azaba yasinziye bakakimwaka, uwo nguwo aragowe. Itiro mufite ni murikureho. Kino gihe tugezemo ntago ari ico gusinzira, ahubwo ni ico gukanura. Mwibuke Aburahamu ku kirengazuba yarasinziriye. Ugusinzira kwiwe kwatumye Imana imuha ibihano ku ruvyaro rwe, kuba zaba inyambukira, kuba zakwera abanyamahanga imyaka 400, kubera ko Aburahamu asinziriye. Mwene data uri muranyumviriza, impembo y'icaha n'urupfu, ibyo urabizi. None we wuhugiye mu biki? Ko ubusambanyi ko butazagukiza, gusinda ntibizagukiza. Nuve mwizo nzira zawe uri mwombi, usanga umwami Yesu. Ni wihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yamara harahiriwe umuntu ari mu Mana neza. Yesu Kristo niyaza azaza gutora biwe, ariko ntago azaza gutwara batarabiwe. Abantu ni benshi bamuvuga mwami mwami, ariko ntago ariko bose bazinjira muri paradiso. Ishengero riruzuye, ariko ntago ariko bose bazinjira mu bwami bw'Imana. Yesu Kristo niyaza azaza gutwara biwe gusa, abazi nabo bakabamuzi. Mwene data wewe none, ko Yesu Kristo kutamushaka mu gihe ukiri no muzima, mu gihe ukiri muzima, wumva bizagenda gute? Wewe ubwawe urazi kutazaguma mu isi, urazi kuzapfa ukavaho. None ni wapfa uzashikira hehe? Urazi ko umwuka wanduye Imana ntiwemera. Umwuka wanduye Imana ntagiwemera. Haraho Imana ifite izashira imyuka yanduye. Mwene data wari ukwiye gushaka Imana bigishoboka. Reka ndakubwire, hari abamarayika bari ahantu Imana yashize ahantu bacumuye. Abamarayika baracumuye, hari aho barindiriye gutabwa mu muriro, barindiriye ibihano. None we mwene data mwana w'umuntu, niba Imana yo mu ijuru yaramanuye abamarayika bacumuye ikabashira iyo ngiyo, barindiriye gucirirwaho iteka kwiteka, none wewe ugiye kumbwira ko Imana itazaguhana? Reka ndakubwire, nimuve mu byaha mwihane, kuko wewe uri umuririmbyi ari kuguma usambana, uvuga ubutumwa ariko uri ndyarya, udiyakona ariko wambara ubusa. Ariko mwene data, koko wavuye mu budadare bw'umutima wawe, ubwo budadare bwo gukomantaza umutima ukabireka, maze umwami Yesu ukamwemera kinjira mu mutima wawe. Ngenje kukubwira ngo nugumye
ico ufite. Haleluya. Ico ngico ufite nukigumane mwene data nimba ugifite koko. Ariko nimba udagifite wari ukwiye kugishaka kirika. Ibihe biri imbere ni bihe by'amarira. Ngo hazambuka intwari gusa. Ngo hazambuka intwari zonyene. Mwene data. Wanga gushaka Yesu ubu bigishoboka uzamushaka atakigushaka. Wanga gushaka Yesu ubu akiriko araguhamagara anyuze mu ijambo. Uzamushaka atakigushaka nawe. Uzamuhamagara yicecekere. Uzamwinginga yicecekere. Ariko ico wari ukwiye gukora mwene data, va mu mwijima urimo. Yamara urimo uratambukira mu mwijima, kandi uwo mwijima uzakurimbura. Munyure mu nzira ifunganye. Inzira ifunganye ni Yesu Kristo. Inzira ifunganye cyane igoye kunyuramo, irimwe ibigeragezo byinshi. Inzira ifunganye, ariko benshi barimwo barayihunga. Iyo bageze ku kinogo bacavuga ati hano sinshobora kwasimbuka, ateka nsubire nyuma. Iyo bagiye bagashika ku mahwa, ataya mahwa rwose niyanzibura ndapfa, bagaca basubira inyuma. Ariko harahiriwe uzihangana agashitsa ku iherezo. Yesu Kristo ni nzira, kandi nzira ntoya. Iyo nzira ikabirimwo ibigeragezo, ikabirimwo ibinogo, amahwa, amabuye ahanda, amabuye manini manini ababaza, hakaba harimwo mbese ni inzira y'inzitane, mbese n'ishamba irimwo. Mwiyo nzira ifunganye rero benshi barimwo baragera ku mabuye asongoye, bagaca basubira inyuma. Ati rwose ntabwo nayahonyura. Yamara umuntu azahemberwa ibyo yihanganiye. Icyo uzihanganira uzagihemberwa. Ariko niwananirwa ugasubira inyuma, abasubiye inyuma bose bazarimbuka. Yamara we wasubiye inyuma, nukumbura ugaruke mu Mana. Bamwe bavuga ngo Yesu ndamukunda bakamuvuga ku munwa. Bavuga ngo Yesu ndamukunda kandi batamukunda, kandi Yesu atanabazi. Yesu atanabazi. Ariko harago umuntu aguma amuvuga ku izina mu mutima atarimo. Uwo muntu aragowe. Mwene data, shaka Yesu, va mu mwijima, wihane ibyaha byawe ubireke. Kubera ko umunyabyaha wese nta juru afite. Umuntu wese zikari mu byaha nta juru afite. Haleluya. Yesu araje, aje vuba cyane. Yesu arashobora gutinda gato urupfu rugaca ruza rwirukanga. Icyo nakubwira cyo wari ukwiye kwama wiyeza. Sengera iherezo ryawe. Sengera iherezo ryawe mwene data. Sengera iherezo ryawe. Shetani ntakwibe icyo ufite, icyo wakiriye, kubera ko Shetani arimwo aragikenera kugira ngo akigukuremo. Ariko nugwane unesha mu izina rya Yesu. Yesu Kristo araje. Yesu Kristo aje vuba kugira ngo atware umugeni. Niwitegure. Niwitegure, itegure. Umuntu wese Yesu Kristo azaza agasanga ntaritegura azarimbuka, ntago azamujana.
niwihane dusenge Imana. Wewe urafite ibyo urimo urakora bibi, nubihagarike wihane. Mwene data utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, numwakire kubera ko imbere yawe ni habi. Mwene data, twimirije uruzuba rukomeye, twimirije intambara zikomeye, twimirije uguhamwa gukomeye. Bene data, bigusaba kuba maso. Senga, voma amazi, ayo mazi azagufasha. Uvoma amazi mazima, reka kuvoma ibirohe, kubera ko ibirohe bizagutera ingwara, bizagutera utuyoka. Ibirohe nta na kimwe bizagufasha, ngo bizagwaza. Voma amazi mazima kubera ko ugiye kugera mu gihe kibi. Kino gihe tugiye kwinjiramwo ntago ari cyiza. Ni igihe abakristo bazahamwa, ni igihe abakristo bazamererwa nabi. Haragowe umuntu adashaka Yesu mw'iki gihe. Iki ni igihe cyo gushaka Yesu, iki ni igihe cyo kumushaka. Yesu Kristo, iki ni igihe cyo kumushaka. Icyo nakubwira cyo, wari ukwiye gukanura ugashaka umwami Yesu. Dusenge Imana. Data, ndagushima ko aya magambo duhaye, ndakwinginze Uwiteka uyaherekeze kugira ngo agire akamaro mu mubiri no mu mutima. Urakoze Yesu. Ndakwinginze Data wa twese umwuka wawe wera, maze aherekeza no magambo, maze ugire neza abantu bayumvishije. Ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisabye, nizeye kuvyumvishije. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.